Hagasngi penkot ya kelempong jengel kai ke kenci pelun inter-school sports but athletic meets ke baar. Haka arpusan terik yoyong arja arpusan ubak strong pillar Kharjana u chairman Jong Kekasi Hills Autonomous District Council ula yo ban penha perdano e ketika lempong bat ban pen paru baka sports kam dei shu tang ka jeng hikai kilan mat Henry kala dei ru kalat yo kam yo jam hakani ke juk. Hagani ski nolor ba strong pillar Kharjana laydan lang ru do ba powel soklet MDC Kamal That Raishan kinong kit kam ka Kinshi Pelun Sports Association kinong tray ka office district sports officer na West Khasi Hills district kinong hikai ringkat ki khna school ki kimi ki kpa nolor ki we Habajing kran hakani ski uba strong pillar Kharjana uloang bagi khna school ki bawan shikman tang hapo ka lempung yele kai ri lane ka national level kin sayoji itho na ka sarkar bakanang pentibet shu ya ka sabjongki kumta ulo kentu ya ki khna bakin shim khia ban pinjana Kenshi has any school here, man? Like an upper primary school. Mari jawab. Winners, third prize, Yalam Shua Lingkoi Kenshi. Kumbangitik, ka sports, ka day, ka punta, ka bokong samne. Hakani ka juk ka panganta. Na ka basa jongi iwe pa iwe. Ka sports kam day shu tang banong ba ka day kata ka kilangan. Aray hini bangtip. Baka sports kadai ka way na kita kipunta iban pli yapi ha kalat yo kam yo jam. Tedere nomar kata kata masnu ban ketu yapi kum kikna school. Ba pide ban bu ha kijiput jiput hak jupi. Bahot kajing kulikap kalong kabadon kam hadu kata-kata Andre kanong yukiro ka sports ro kadai ka way kabadon kam ha ka jinyam jupi kabaman langkaski. Kung di kina school na sngaw ban kentu yupi babi ha ka jinglang na jupi pidai ban bu shwa ya kathang hakmat jupi Namar laga ubriyo, lani kabriyo, kimkan niya kata kathang, kalong kabae yaki panpat syata. Anay laga ibu ya kathang, kamensim jonghi kan skut, bat kamensim jonghi kan pelang yapi ban tray shitam, ban minat hap, ban punkoy yapi Sya kata katham. Namar kata kata kum kikna school. Na ketu yapi balada pia shembenda haka sports. Lani haka jingkuli jumpi haka school. Pidai bambu di ya katham hakmat jumpi. Bangangai skam lada pipu. Ya kathang hakmat tu, laptop ha kawai kasi tin sapoi siya kata kathang kabapi piano. Jese ha kajalai jungi lagi ni keren cinta kas cepat kaspor. Oh nanti kita susunat banyak keren tang ya ka football. Andre nganong yepi kaspor si barok. Kadai kaba plilat prilenti bah ha kene kejuk ka pemerintah kam nei shu tang ka football
kapan pli la pli lenti yabi lada bilang tang unang ya mare thongro kala ban pli la pli lenti yabi lada bilang tang unang kawang javelin throw kala ban pli la pli lenti yabi lada bilang tang unang kawang ya discuss through shot put lani 100 meter race, lani high jump, long jump, punta terter. Lada pi penjanai yang kata kasap kebapidan halal tay pentaro. Kalau biang lebih berkumpul sya kata kamu. Pada eskan lada pi bisimtia dulu kini karta kebapi bidang ren. Hakanu kanu kasport kebapi piano lambat. Habatin, pej bahagi kisap, kasap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kasap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia ka nutrition bakambha ka jingim bakambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya